Capítulo 9. Estraf. Pyongyang estava sa cuenta da tinco acto lihe. Promeco Virginia su familia por bem molestie. Especialmente de Julián rebelde que estava espera problema. Pensei, estava a questão de hiba Virginia leu de Barbolia, mas pronto possível. Preparai que trin. Pyongyang su ordo cortico na Juan estava bom claro. Nan lo bay oran stat. Com cabuya Juan amara Virginia sumanan. Ya, e no estaba a resistir más. Estaba como si fuera toda su fuerza a slip sale fuera de su curva. Tanto cosa pasa. Estaba a sinta quieto ribombaranca plat tras de casa. Mientras que Juan, hasta que el caballo vio flaco for de estal, pone delante de que trin de palo for de Shong Yan su casa, Bosnan agita, estaba a razonar. Che, mi no quiere pagar na fisa y más. Virginia reconoce marcha su voz. Venta fo. Juana hise y vente de que trin manera ta un saco de maíz etaba tata. Ela sube, cai cinta, banda de J. Y no quita su vista for de J ningún rato. Mientras tanto, Nanta wata guarda arriba Yang. Juan tabata queda wak e cu cara bom sério e mirada que te mata. Virginia abai cinta de full e outra esquina de Eketrin. Mas leo for de Juan cuidado por. Chonyang akoi e sweep cuidado de Eketrin e era dale cabai so tras flaco. E Winland Grande tawata queda crack ore bestia a tomar algum passo cauteloso. Ora na pase cas grande, Virginia wak e chimis cu flor chiquito bentari batrapi di beranda. Rato, viento tata queda hisi som undik. Ni un gente tawata wori ku nemas. E kitrin akore queda crack son yang. Virginia y Juan denje pasa bande di echosanan. Hopi gente tawata para canto di caminda tawak e teatro. Un grito resona, ¡la que vai! E voz nan de gente mujer tawata exclama, pronto, nos lo wagbo back Virginia, persevera. Tímido, Virginia awak rond. El awak un boshi di cabello krulta aparecer bana di kitring. Net arriba di rand. Tawata plácido. Kutawata corre bana di kitring. Virginia! Ela grita. Pero prometo Virginia por a papia. Shonyan avisa com voz grave. Vai buscar, sabo! No pora mira Juliana ningún caminda. E Juliana abai pating. Pa enoting nodo di wak. Kung nantahiba Virginia bai. Na caminda pa Oranha Stad, na passa banda de Jefrou Flora su casa. Tava ta visto que Yang tava ta nervioso pa passa a banda. Ela dale cabai mais duro ainda arriba su atrás. Como si fuera en otra quierda de en pleno vista de Jefrou Flora más tempo que ta necesario. Virginia tava ta sa mais tempo cava. Que Yang tava ta ti miedo de Jefrou Flora. Pero nunca ela compreendeu de com. Ora botawak e sinti cosnan com outro gente tawak e sinti de gente que tá haya medo dibo. E a Flora a contesté, ora la puntre. Virginia a sinti que tava ta mi roupa não queda insistir e lleno a papi mais de aqui. Ora que trinha passa banda de Flora su casa, turcos tá full será. E nenhum gente não pora weita e Flora. Ningún caminda. Esa que pone Virginia perde ánimo y sinti rabia. Era de una Juan un scop duro. Juan que era scop back. Pero net na momento, nada de Jan su stem pisa. Oh! Na craquemento, que trin a dal para delante de Sean Peter su casa. Un amigo de Sean Yang que estaba viva na hora en stad.
Sonhava bula for de kitrin e a suaina su amigo. Quasali for diecas. Na aleja un poco para conversar y sonhava a queda mostra regularmente de dirección de Virginia. Un rato después, ela cana vai back na kitrin e ela avisa Juan, lage é mucha aqui numa. Esta vez queda aqui te oreja su sentencia. Juan no pense dos via pagar a Virginia na su brasa nang. Sean Peter avisa, lage kumi. Ela los Virginia su manan e ela duna Juan e kavuya back. Mi po hasi bon uso DJ. Sean Peter arriba Virginia na un camber para trás de casa. Camina e mesera queda el resto de dia domingo. Promeco ela cera e porta. Ela pone un tallo con pan de maíz y un beker de agua riba flor. Tava ta obvio, que no te gusta papia. Pasora ela vai sin bisa un palabra. Kiko nanta vai hasi kumia o? E pergunta a que queda spoke de Virginia su cabeza. De hora ela logra pegar sonho por fin. Después de todo lo que ella pasa, ela queda morto cansada. Passo manhã mainta, Sean Peter alante for de sonho. Frega e flor de coxina. Tudo lo que ela avisa. Den coxina, tata tem hemche de água poni e Virginia a começar a frega. Aqui aya. E tata da wak e caranan de sua família de água riva flor. E tava da hainan falta. Mare e por acore by back barbolia. Cerca Plácido. Juliana e Julian. Impossível. Sean Peter a ser turcos bom na yabi. Virginia estava fregando e flor ainda. Ora com kitrin com su willan ta crack a dal para delante de casa. Mesora, ela tem gente ta cana de enjan. E porta dal abre, Hancho, estava ta Juan. Abo, vem comigo. Ela raus e gara Virginia de forma bruto na sua braça. Sean Yang e Sean Peter estavam papiando com outro pafo. Minha regla turcos caba, com ega gezagheber. Virginia atende Sean Yang bisa. Promê que Juan a puxê para drinta den kitrin. E kitrin adal para na Fort Southman na Oranjestad. Na cana drinta porta de cura grande. De oficina de gezagheber, tata tem dois gente hambers atrás de mesa. No tava tem ventana e a muralha nandiki tava tendo o calor de solo pafo. Dia gente na hamber não tava tem schriftdiki, den qual estava escrevendo algo. Es outro tava o jefe de mais alto mês, e Hasaheber. Virginia Hayarel, Sean Yang a canabay cerca nang. Dunanang man e pone man arriba ng schouder de maneira amável. Virginia não compreende turcos com na papi com outro. Holandês, hobby viaja tava incompreendível pe. Ela escuta com atenção. Na papi de chemis horta e a palavra ng ladrão e fresco a cai vários viaja. Yang tava queja. Sa pase mais e mais com nanta horta nos paianang. E tono de voz não tava amenazante. Kiko abotin de bisa? E voz pisada e gezagheber tava personada em kamer frio. Virginia, aspanta ora la wag de won ang blauw die gezagheber e bisa turgago. Mi nota ladrong. Nos ti mister de tela pa cose paia. Sustem tava parte de disparcer ligeiro ai frio die kamer. E shonan, abai de acordo com outro hopilihe. Tanto coi fresco assim na mestres de straf. E gezagheber notava dat nodo de pensa largo de straf. Dosi man de trabalho forçar. E palavra nan de gezagheber a tal Virginia maneira ola de lama grande, qual age sin rosea.
El agua yang a queda satisfecho con Saki. Y Juan, su mirada también estaba estar ali, aceita sin abo. Dosiman hopi pisar a seguir para Virginia. Junto con otro prisionero, esta era de un barack traja especialmente para esnan que estaba obligado a trajar y camino nuevo de Santa Cruz. Intención estaba para el camino aquí hace vida de Shonan más fácil para no transportar palo para Waf. Den día, Virginia, junto con el otro prisionero, estaba forzada para cova den tierra duro y en de stuff. Nada cinco quita sushi grande, garna barranca na piedra chiquito, corta y iba mata y palo. Virginia, así de hobby viaja manera etapa y cae flow de cansancio. El otro prisionero turene hambre y mucho hambre, estaba ta yude, tena onda con andaba por. Pero con un bui pisana bopia, estaba ta sinti manera tera tarancabo vaya bao. Anoche, Virginia estava a promer para pegar sonho. Su lugar de uma esquina de baraca estava a mes fis e em de stof. Que caminha que estava a trazer riba den dia. E estava a sentir maneira tudo stof tá dentro de sua cabeça. Ela stop de traja cantica. Solo a subir e a barra des quatro viaja. Prometo Virginia estava a ter mais de buyback cerca de sua família.